herea te pō, tai herea te ao, ka puta tira tangata ki te whai au ki te ao marama, ti hei mauri ora. Mauri ora kia tātou. Just me this morning. Engari, he mihi tēnei kia koutou, koutou I whai wahi ki te tiku ngā karakia, ki te runga rawa, ki ngā riki o te pō, no reira e mihi ana kia koutou. Just before sharing some karakia and communion this morning, just a few pānui. The first one in regard to our preparations as we move toward the third signing of our settlement with the Crown in regard to waiata practices. So tonight whānau at Te Kuiti Pā, Te Tokanga Nui Anoho, from 5:30 p.m. through to 7:30 p.m. there will be waiata practice. And then again, the second waiata practice will be next Thursday, 8th of September from 5:30 to 7:30 p.m. again at Te Kuiti Pā. So whānau, bring your gears. Also be prepared to use your phones so that you can use your phones so that you can be prepared to download the kupu for our waiata, and you'll be able to take that with you on the haere if you're heading down to Pōneke in the week to come. So that's just a quick pānui for this morning, but yeah, privileged to be sharing in karakia with you all this morning. Our other kai karakia, our whānau are out about the motu this morning. I believe Maria was heading to a hui or conference in regarding water. So he taonga te wai, so wishing you, Maria, the best on your haere this morning and advocating for our aspirations for our taonga and also for ahorangi tame and tūmoana in their busy lives. Nō reira te iwi, kei no tata. He unuhanga ānuku, he unuhanga ārangi. He māreretanga, he māunutanga, ko te pou kātū, he pou aha te pou, he pou wehe te pou. Ko wehe atu te pō ki tūoa pai, kia tātaka mai te ao marama ki runga ki ngā tihi maunga o te rohe pōtai. Tēnā e te ao nau mai whakatau mai rā. Kia marama I runga, kia marama I raro, kia marama I roto, kia marama I waho, kia marama ki tua. Kia tau iho mai te maramatanga ki runga kia tātou e karakia nei. Tawana mai te maramatanga ki runga ki te huarahi I muri ia mātou ko te iwi o Maniapoto me ngā hapu maha. Tēnā e te ao, kia ti aho mai I roto. Ti toko te ao marama, whanō whanake tū mai te toki haumie, ui e, tāi ki e. No reira, sorry, there's just a pānui here. Mōrena e te whānau, mōrena whanaunga tia. Yeah, just wanting to acknowledge those who join us every week, but also wanting to continue to push our message out of karakia and for wealth and abundance and health amongst our people. So just in closing, wanting to offer up this other karakia, nō reira, kei noi, tātou. E uenuku, ko tō ata rangi ka tau mai ki tēnei pai tata. He tūraki riri, he tūraki nguha. E uenuku, ko tō ata rangi ka tau atu ki pai tawhiti. He tūraki nguha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri I kōnei pēperu ana te nguha I kōra hohea. Hohea te rongo I tūwhako tinuku I tūwhako tirangi. Tūturo whiti whakamaua kia tīna. Tīna haumie hui e, tāi ki e. Nō reira I te iwi,
E mihi ana ki o koutou. I hope you all have a wonderful week. We have a beautiful day today. The sun's shining, so let's get out there and make the most of it. Nō reira, tēnā tātou katoa.